I prijatan dan želim gledaocima danas. Nalazimo se u dokumentarcu o jednom mestu koje se naziva Šuma tišine. Nalik mirno i pitomo mesto, sve dok to zapravo nije. Šuma se nedavno pojavila na ovim prostorima i sa sobom nosi razne misterije. Velika količina igrača je zapravo spomenula neke čudne događaje poput osjećaja kao da su praćeni u ovoj šumi, dok nekolicina je zapravo nestala i ne zna se gde se tačno nalaze. Postoji jedan jedini stanovnik u ovoj šumi i nemamo previše informacija o njemu zato što nikada ne želi ni od nama da se približi, a mi se ne usuđujemo njemu da se približimo. I vraćamo se nazad nakon ovog malog dokumentarca. Konačno sam se vratio na server jer nisam neko vreme igrao. Mnogo me jednostavno zadržalo moje preživljavanje koje mi se opet dosta dopalo da igram, ali jednostavno ne može server uopšte da bude zapostavljen. Ovdje možete da vidite kako sam već krenuo nešto da radim i ja nisam siguran koliko sve ovo može da se vidi, ali ovo je deo građevine koji ide skroz dole. I ako možete da vidite lihene, sad ću da se približim, ako možete da vidite ovako ove lihene ovdje koji daju osvetljenje, želeo sam čisto da može da bude onako vidljivije sa mosta. Most mora da bude preuređen, ali svakako da, to je neka poenta, pa ako ne bude bilo dovoljno vidljivo, ja ću dodati još nekog osvetljenja. Ali mislim da koren ovako građevine brutalno prilično izgleda, bukvalno ovaj gradijent između Mada i Deep Slate-a je prejak. Baš onako lepo. I cilj za danas nam je da izgradimo toranj munjica. To će da doda lore našem svetu, pošto znate i sami da na ovom serveru imamo munjice koje dobijamo nakon svakih pola sata igranja, tako da moramo da dodamo lore na koji način te munjice dolaze. Tako da ćemo izgraditi toranj ovde koji će biti posvećen munjicama, a unutra i na vrhu ćemo imati jedno posebno iznenađenje, tako da bacamo se brzo na posao. Sada na ovim pojedinačnim delovima morat ćemo da dodamo neku dubinu. Naravno da me draundovi udaraju, ovo je nevjerovatno, znači mana ovoga je što konstantno me nešto napada. Sad na primjer vidite ovo, ja sam sad krenuo da gradim tu dubinu na ovim zidovima i ovo se meni uopšte ne dopada. Tako da evo sad je prilika za eksperimentisanje. Znači uglavnom šta se meni dopada je kad je ovako na ćoškovima ovo urađeno. I sad na primjer tu. Tako da evo sad možete vidite kako ovdje dosta više uspeva da oduzmete ćoškove, odnosno ivice ovog donjeg dela, jer ako oduzimate sredinu bukvalno izgleda kao samo da ne izgleda kao dubina, izgleda samo kao da si zaboravio da postaviš materijal koji si hteo. Ošišat ćemo ove gore delove, jer to ne može da ostane tako, to može da se preuredi da bude bolje. Ovdje ćemo ovako da oduzmemo, tu ćemo da dodamo taf i sad odatle, na primjer, napravimo nešto ovako, šta znam, možemo da pogledamo sa F5 kako to izgleda. Ali da, mislim da je mnogo bolje napraviti da nešto ovako bude onako malo drugačije od ravnog zida. Uvek je bolje jednostavno od ravnog zida. A ovdje ćemo samo na brzinu da se vratimo, da bih ja postavio basalt, koji će također vrlo lepo da ograniči Deep Slate, a dopada mi se tekstura basalta baš u ovakvim delovima. Sad. Aha, gle, kakav je to parkour. I u svakom trenutku treba da proveravate svoju građevinu. Znači, meni se ovaj deo jako dopada. Možda ću još malo da podignem taf ovdje. Cobblestone još malo ide ka gore. Evo, pomešat ćemo ovdje nešto ovakvog tipa. I ne znam,
ovako. Ili ne, to je malo previše stona. I to je to. I sad, na primjer, gore isto tako možemo da dodamo malo cobblestone, čisto da ne izgleda nekako neprirodno. Vidite kako jedan blok jednostavno opet nekako daje normalnost ovo izbučini ovdje. E sada, sa ove strane ja ne bih hteo nešto previše da preterujem. Tipa, ako bih dodao nešto, bilo bi na primjer ovako, pa ako hoću stone, dodao bih ovako slab. Sa ove strane mogu ovako da dodam stair. I jednostavno da ne preterujem sa celim blokovima. Mislim da će to mnogo lepši izgled dati ovim izbučinama. I to je to. Svakako nastavljamo sa daljom gradnjom. Iskreno mislim da mi ne bi smetalo da je diorite malo više uzeo ovog stona. Tako da ćemo vidjeti sad možda stairs da postavim onako da daju opet tu dubinu, ali kao da ne moram da, ne znam ni ja, pravim neka nenormalna čuda. I evo ga kakav rezultat dobijate nakon malo onako korekcije nekih delova koji vam se ne dopadaju. I evo, znači svaki deo onako obraćena je pažnja na sve, izgleda onako prirodno, lepo. Jedva čekam još da mu dodam krov i onda će da izgleda kompletno. I toranj Munjica je završen. Ova dva mosta moraju biti preuređena, tako da idemo da ih sredimo, a nakon toga pokazujemo šta će zapravo da se nalazi u samom tornju i na tornju. Ja volim kako sve od ovoga je izgrađeno bez scaffoldinga i jednostavno sad te kapiram koliko bi bilo od pomoći da zapravo to imam. Ali da, možda je jednostavno ovakav izazov čak je dobar, jer ovakvi izazovi stvaraju najveću količinu kreativnosti. I evo, na primjer, ovako ovaj centralni deo mogu da ostavim da tako bude malo ubačeni, a ove ostale delove možemo sad dodatno da oblikujemo kako će da izgledaju. I toliko mi se dopada kad se ovako malo posvetiš da preurediš neki deo građevine. I evo, most, samo smo mu dodali ovaj deo odozdo da bude malo sređeniji. Da li ćemo gore nešto menjati je opet opciono, vidjet ćemo svakako, ali jako lepo izgleda i konačno jednostavno da želim da prošetam ovim mostom i da mogu da vidim ovako tačno kako se spajaju dve građevine, mnogo je lepo vidjeti ovako ispod. Tako da konstantno sa sve većim ovako građenjem se prave neki novi prizori koji su jako lepi. Tako da jedva čekam još više da izgradim, a prebacujemo se svakako na ovaj most sada i njega nekako moramo da sredimo. Da, ovo je mnogo lepo ispalo. Samo ćemo vidjeti da li ćemo campfire nekako da ogradimo, čisto da ne izgleda ovako golo, ili ćemo ih ostaviti ovako. Ali ovo je slučajna fora koju sam uradio i ispalo je dobro, što je najjače. Jedna lampa tamo fali, ali to... Recimo da to ne primećujete. Pošto sam rekao da sledi iznenađenje šta se nalazi na vrhu tornja nakon što završimo mostove, a mostovi su završeni, ništa, sad sledi to iznenađenje, tako da uživajte.
I sad smo sredili ovaj sprat u tornju munjica i bukvalno je dodao jedan deo lora na koji način dobijamo munjice, tako što, naravno, sa neba udare u toranj i ovdje prelaze u chest. Tako da tu imam sve svoje munjice i dodali smo jedan deo lora na ovaj server. Znači svaki put kad ja nešto hoću da radim ovdje pada kiša. Ali ako ništa, barem mi šuma izgleda cool. I ovdje će bukvalno biti tipa neke 2 sobe, ali tipa možemo da napravimo mali deo ovako da bude recepcija, ovo će bude jedna soba, ovo druga soba, onda dole možemo da spustimo, da napravimo malo ćemo čudni donji sprat da napravimo, ali mislim da baš zato što će biti čudno će biti dobro. Ovdje ćemo malo da spustimo i napravit ćemo ovako, tu i s ove strane ovako. Da, definitivno mnogo bolje. Mislim da će ovako da izgleda dobro. Još imam način kako ću ove prozore da preuredim. Ovaj deo je izdekorisan zato što sam bukvalno kao da sam napravio da se krov nekako spušta ovdje. Znači ne znam kako ovo ima smisla, ali kao opet može da se zamisli ovo, tako da zbog toga i dobro izgleda. I evo ga sad krajnji rezultat kako je ispao ovaj deo. I ovo bi trebalo da bude dodatan deo krčme, nešto na fazon kao spavaonica, kao hotel, gdje ljudi mogu da spavaju kada završe sa krčmom, jer logično je da krčma ima i deo gdje ljudi idu da spavaju. Tako da iz više uglova možete pogledati kako izgleda i mislim da je prilično lepo ispalo, ali pazite ovo, ovdje nema dovoljno mesta za sve spavaće sobe, tako da planirao sam da produžim i ovdje još malo da napravim dodatan prostor, pa sad, ovo je više sad, ne znam ja, eksperimentisanje da vidim šta bi bilo najbolje. Ovdje ima brda blokova zato što sve vreme nisam koristio scaffolding, sve vreme je bila samo zemlja okolo. Ali da, sad ćemo da vidimo, na primjer, ovdje da pregradimo, da imamo čisto, onda da dodamo, ne znam ja, možda 2-3 sobe. Samo čisto da ne bude da imam tipa 3-4 sobe i da budem u fazonu, znaš, ovo su ti spavaonice, malo je bez veze. Sad sam napravio ovaj kockasti deo, ovo gore ću totalno da prekrijem, neće se videti. I ovaj deo ću samo da ukrašavam kad završim sa svim ovim. Sad se razmišljam, znači odozgo bi moglo da se siđe i da ovo bude neki mali hodnik. Ovdje može sve da bude apsolutno staklo i onda na primjer negdje bukvalno ovdje da bude ulaz pa uđeš pa imaš ovdje prozor, pošto stvarno ne bih da skraćujem ove prozore jer mi se dopadaju da budu ovako malo veći. Ovo, to šta god, ovo možemo čak i da smanjimo ili da promenimo, ali da, mislim da ću svakako napraviti ovaj deo da bude onako žestoko, da bude puno prozora, da bi bilo onako malo luksuznije, malo simpatičnije. Sad se prebacujemo u finalne dekoracije s polja. Detalje koje sam uradio unutra nije ništa specijalno, kako god to izgledalo, pokazat ću svakako kasnije, ali za početak moramo da odradimo ovu dekoraciju ovdje. I naravno da se nešto mora sponovati da me usporava ovako, jer ne daj Bože da ja nešto završim ovako lepo, mirno. I ja ću sad komotno da ovako označim ove delove. Ovako ćemo sad da postavljamo burad, da bi napravili dodatnu dekoraciju, čisto još jedan sloj dekoracije, da ne bih morao više stvari da postavim ovako s polja, pošto iskreno ne bih želao, mislim da bi joj ružno izgledalo šta god bi sad postavio s polja od dekoracije. Tako da ovo je maksimum koliko ćemo zapravo da postavimo. Eventualno možda ograda nešto da popuni, ali to je to. Tako da to bi bila završena spavaonica. Znači konačno imamo mjesto gdje će naši gosti iz krčme da pređu u spavaonicu.
Tako da polako se cijela priča ovog mesta širi. Znači imamo lore kako dobijamo munjice, imamo krčmu i imamo spavaonicu. Naravno šumu tišine ne smemo da zaboravimo, ali da, svakako ovo mesto se jako lepo širi. A neću zaboraviti ni na ovaj most po kome šetam. A ja ću vas pozdraviti i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!